zašto se narcisi ponašaju superiorno i zašto narcisi imaju onaj stav da zaslužuju apsolutno sve, da im sve pripada. Ovo ponašanje je isto mehanizam obrane kojim oni bježe i vješto prikrivaju duboko skrivene nesigurnosti i duboko skrivenu inferiornost koju imaju. Na taj način oni zapravo zadržavaju neki osjećaj kontrole i zadržavaju onu neku osobni doživljaj, znači vlastite vrijednosti. Znači to je vid kompenzacije na neki način.